you're very disappointed. And man, you met me say, and say you have wrong expectations about people. We assume wrongly, and we have wrong expectations about people. Oh, where do you want to be? Yes, I would. So we share will be bad man, so about we share baby no ban. Oh, I love you. I will do anything for us, Mate. Love with the evidence. It is a wood be a son of her. No, it is a wood be Abraham Crow son of her. No, correct. It's your best as a more young people, Namasisuna Mobano. I've been born in ye bre assassin when you answer say. Yen Shenya Missubai. And who said in Yamissibon a brand new and said Yamino Cro no bo nipano was say no man can do who to Nipaso. And Yamino bo nipano was said by a true for Nipa to Mrs. Sanadu. As I say, ya brea ya boy, kwa yebe shebi pebi wa jumem, ube shebi wa montinso, ube shebi wa sorry, a young yambo trans. Nyambo tre. Mesha se nipa nebema evidence a chese, wa wenyanku pon sunibi. O nyamia ta didi bi anasa bon sama ta didi bi na sha. No betimi abo ma oni time o de besa ne ho yare. Na me de ni ntimi ntra wo bra be ma nka me ho nya. Utu mu tan ye bedroom re bi a be ma ni ho. Na kuntu kwan. Until you have to and nano me kan wa ha. Learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your own company because you will always have you. Nipa biya betimi akọ, but you will always have you. Learn to enjoy your life, enjoy your own company. Huni ema biya die ni die bro, na hwehwe danse da biya wo hwehwe de obi de bebre wo. Ene wo bebre. Se de biya wo hwehwe de obi de bebre wo. Ene ya da nipa ntimi fambre na ekoso de na habaye. Sasa da no wani nye. Learn to enjoy your own company. Edi na mo wani ji, edi na mo wakoma tawo yam. Wo de da biya gise obi ye bi, gise bema. Wo de ye ka wani ji aye bema free manya yi. Ene esa nya bra bi na wo bo. Anya bra bi na wo bo. Learn to enjoy your own company. Learn to enjoy your life. Find the name bi edi ni ji bro kwaye. Take good care of yourself. Bo ho mo den pa adwuma ye, edi na ni ji edi na wo ye. Ye betina radio so edi ni ji bi abra ye. Sure. Pe bibi ye, edi na mama wo joy. Learn to enjoy your own company. What do I want to be said them one day? FM. Or say one and homete. And I be maybe any FM. And I mean, and I devia my lonely. I want to catch your sabra, but nobody young one buy. Oh, one buy, on Quanson Abaco to learn to enjoy you. Yamidi Nima Bibre, Wamo, who was spirit, soul, and body. Enjoy your own company. Mawaninyo ho. Nanipana Okofana, but also want to make any trauma in the pain. Or no, I bet now this one. I don't want to be so learn to enjoy your own company. Obu a no na bra ba de chese e ko no nkwa se wiase nyina ba wiye and am mama anye we amame and am papa anye we amame and am be wiase na mabra and da bia mama disappoint me and da bia mama break me heart and da bia o free relationship ma pam another one for timi ntro o baby wo ha na se ba me bo timi ntro 1 year o bra ni pani ne ho untimi ntro se 1 year wo bra ba man so hu mu and you are a slave. Why ya kwa ama sex untimi ntena ho 1 year wo bra ba man so hu mu da bi untimi ntena 1 year hey a ba man so hu mu etu free ba ku ni mu na won san ho yare se die ntina me kofa narcissistic man me kofa ba ma ko hwini nsa we eye mass ba ma on fa manya hwe wo disrespect me wonya bra ntran se nya ho adwuma e mo adre ne ma order wo say pa another relationship wo yare ya nso mu kakra bia na wo yase nyina ba wiye ba ma wo ho ni ahosheso oba bi di aduane ma wa wo di anhu ansa na nada na afi wanyem wo be settle da wo mfa oba wo wa hyeda ahwehwe wo because ba ma wo self control wo hyeda ahwehwe oba be boa wo wo self control to oba be otim se oba we so ya ne kasa kora anye but since nkwa na da bia wo pe etu oba na obeba ne na mu a no satisfy no aka o se menyem onyem so mu ade onyem so mfa wonya hwe onyem so ukuta na phone sa na ade asa onye adwuma bia but na me se watopa ena de wonam akosua bako woni maame enya ware woni mabusu nyina enya ware so we obi a we wo ahohyeso we powerful human being because you go when you want to go, you eat when you want to eat. Baby, when you are a slave to nothing, you have sex when you want to have sex, and yes, sex na dey be push you. It will be an akwakofa. Self control. I see na yesenya me so ma yibi. Amen. I see na yesenya me. Because when you self control, we are a powerful human being. Tama pesa ukasa na beka. SOMPA
time ha person kasa na be kasa ti ade na ba wo we adabi adamfo we dabi obi nti obi ani to bia no obi ne pro da bia no the problem obre no me sister bi offer me from UK o say AKOSUA me am hu say mabra bono me na me ho hawo da bia me bie pro man crofo mbe ha be da bia no me bie pro da bia no me bie pro ya fe na me hu say mansasa me bra me bre ansa na me wu free ha no na ne ma famu no on what mu say because 40 years of the life on what mu say ne ma wa famu do do na ye trouble nko a ni na so enipa bi obi epuno e de mo because da bia open komo na sum ye de da bi open komo AKOSUA wo hye so ye o da bi open komo na obi na ni di nkomo Asem obi na di nkomo wi na enter into fornication adwaman mu adultery ensanom mu abrabofi mu obi na ni di nkomo obi na ni di nkomo wi ya na life na divert agire bi no de agire bi atu tirim what's the sense na di with them otu ana asam na ka na ewrenge na me kra nkofa bie say de asama yi safo kan yi say na ye ni nyame nye business o yeah bebre nim so be ni nyame ye tie sompa ye nyina ye tie sompa afedi sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy pa edi no ko pa enti ya declare say sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kra sia asem haja bebira to agu we Ghana de shimaima ye mamu nyina chi anopa na ne ye chi we de ma ha abo afrem ene se ene be ye de papa okay US for na fe na ade achi ampa US for na fe na ade achi nti ye chiachia mo afe na ade achi ma US for na ye mamu achi Ghana for ye mamu ha Japan for na ye numre no ba ko bi de abre ade asampo Asia for nations di bi kra de asa mo so ye mamu adwo enti ba bia wo bi a wutie SOMPA 106.5 FM Accra na Branson se mo Bransam ye obi asem ye bedi abrabo mu nkomo na ye de aboye bra ene ye ni owura bi efe no Mante Shadrack ena ye ne no ebetwetwe nkomo na waboye na sade SOMPA 106.5 FM Accra no ye bie yapono edi ama mo a mo pese mo bo mo dwuma ho dawuru nyuma sorry pese mo ya announcement Bible see en sokane a ne en fa nhyem paase wudi si esro na obi a hyren wo bi aso enti se wo pese wo ne ye be ya adwuma wo pe ye rate card wo pese wo be ya announcement a 0531886216 0531886216 na wo dem kama 0531886216 wo frɛ na wo send a message edifa Telegram wo send a message edifa WhatsApp yen sabetimi atoso na ebrepem no nso no ne yesefa to bi wo so na me fra check mo ahwe ene Oheneyere papa bi frɛ mo wo se wo beto time here ba mana no na wa anya kra number na pam ada me si apam ntwere ma ya efra numbers no phone no so ada wo de number ne maame phone no so ya sasesa no okay nti me ni number bi e nti me sere no mfrɛ me okay me hwese me hu number na me say last one here 58B okay now say what she send in 100 cedis na ko de atobi oh okay but then hwehwe number na pam wie na safra numbers oh sen ka kran me send maamo kafra na me nim die na me ka say mo di mo personal nkomo bi dada ntina okay ya kasi be man time okay ni ye che no si ya na ni surgery ontimi ma na me se ne oba pata mi kura so de ko ntia ne aba me kenti no ntia ne o de kakra be send 100 cedis na and as one who fa di ti we die o che no 100 and I will have me bad jai so zero sit so jai aklan so ni and no mama o ma born black and white now who fe Augustine kwat mi se me pan no wan ye fe pan bo yeah yes I and oh che se mu nyina ma hu o e se ko we shed on the birthday hu sa birthday that dey ma make
we cry say me gina me di twa TV baako me enche me ko set nti me ko a say me gina me di ko twa wa won ta de ni bi na me ko yi nti no wi me ti me wura sa de bra me de be kwa ko twa TV di abo life we are na be bro we are na me de photo shoot aram be bro eto hini na wote de nka no nti na ye bedi nkomo eti bibia ni a 0531886216 0531886216 na edem kama time heba mixture eduro no eye eduro abama ye ho atoye yankasa eduro a wunya bia wutim se wanye wo nipadua no aborokora time heba mixture time HH mixture and capsules nso wo ho TIME heba mixture no wo sori bia na wonu moto asa aduane nya wo de wo sori bia na honam ye wo ya wo de wo fever na bosumi bia na eba obi de na wotwemienu enne 2026 ye ni bre ne ase adaje wo yade ho eti hwe ho yi nom time heba mixture no fi se duro be wo no ye ntwaso ye tu ase wonom ne nkakra no da bia woni yare to nkwanta wapaye nye ne malaria de achi malaria bibiduro etimi malaria pa no ye fa ne time heba mixture bibiduro a etimi malaria ye fa ne time heba mixture bibiduro a etimi obi a anadwo bia wo dwonso 10 times ansa na ade achi eno ye time HH mixture in capsules bibiduro a etimi ma wo general well-being ye time HH mixture bibiduro ma wo immune system nya hoden ye time HH mixture bibiduro aboa wo ni wo kru no wo yere mpaso agudi ye time HH mixture and capsules so betimi afa mixture na anasa capsules no TIME herbal mixture duro no Fred Dr. Tafri Jane ka kire ne se wo kra wo herbal shop bi na pese wo to bi gusu fi se eno anu obi a efre ena wo so ma ne be ko school na anu ya omo ko secondary school omo ko university boarding house omo ko 80 0244417669 0244417669 TB 0244417669 we time herbal mixture eduru no a se wunye bia na chese waye ho yie ankasa Fred Dr. Tafrija 0244417669 na waye kama papa na yeko yanimu no obi anim se homeopathy alternative medicine ayedi adwuma na Ghana ha more than 17 years yeko 18 years kurani na endpoint homeopathy clinic wo free UK ebe born in sesen was Spenters kwan so baby e free ho share signboard na ho na headquarters no ewo oba ye no se mefa homeopathy na mrefi se matese yare bebre ha Ghana for wontie ese obi stroke wabubugu ho wontie ese obi hypertension wontie ese obi kidney liver issues da bia we anyway na Dr. Dubuatin se da bi mentna UK ho na me fa yare sa papa ma UK ade hye wo bra me manfo ebre ene obebo no nsesen was Spenters kwan so baby e free ho share signboard no afei Dr. Ebaya Edubuatin baya physiotherapy massaging hair lab technologist radiologist emfidie papa na odia begu hoyi efidie timi kire wo nipadua na yare na kire de yemfa mawo ne no ne bi ni abonten gise wo ko hospital hansa endpoint homeopathy clinic ni ayaresa papa ni etiema ne mema mo pa wo bema prostate ene o prostate no ehaw ema de prostate ni bi ena premature ejaculation woni odofu tukwan a oba no wo no ye nyina ye konkranza wodi e wanru kuma simpo usi wasi na hwana emfa ne nko nti wo fro hyen na wafuru ni premature ejaculation beba be ye mature ejaculation low sperm count no be ye high sperm count na said ye low sperm count say na bema nkwamo no wo fom eti wo do betimi ni oba na hye mu obat troka hode bia ni bra na endpoint bebe ma wonuro ama sperms na hode no nkwamo no wo matimi agira wo na so abo adwuma nerve diseases kidney issues liver ni nyina entini ne cells no Dr. Dubuatin adwuma pa esefata no kronoma bo ahia wo kumase ena tema community 22 nso ba ko ho mesro frɛ sɛ wo ma bi bia na sɛ papa bi kura wonya stroke da ho sɛ nkoda no mai ne se so ama behwe no adwuada na kofia ba behwe no ukuada na we ya behwe no da bi fi sɛ muntimi nya mo maame ho momfa ne mra endpoint homeopathy clinic na yempe physiotherapy ni nurse fo ne doctor fo a everyone a bi ombekwa kwahye na ma wo na munya kwanye modwuma
maame no oyare papa no oyare mama mfa ne nhye dem momfa ne end point na wo monye ne nto ho na yema nurse fo nhye ne ma wo be dware wo mo be ma wo aduane oh na mama ho ahenha mo na mama me ba ko papa oyare da bia mu twa mo ho sente fa ne ko end point homeopathic clinic na a doctor for ne a nurse for no enye ne ho adwuma fre 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 027-423-4321 na wodem na wone end point homeopathic clinic na wone no atwetwenkomo MXVI asem ye obi asem dwumadi a wotie nso ebre bi so na wofese wode wo story eba na obeka ekire ye woni ye bedi nkomo a bomodian se wode befa ye production line no eye 050 9438 463 050 9438 463 050 9438 463 and no ye MXVI asem ye obi asem ye production line eno no ye de what to prison pain adamphobia di uhwamo abrabomu ye din ma beka na obi enyam wafutu ene akwankyere ene ye ne ye wurabi ebedi nkomo wafa ne yemam na nipa bia obehia ne bia wo ye story ye bana ya ba betie na no asem na ye ne no atwetwe manya owura mante Shadrack ewo ahoma no so aye ne bedi na brabom nkomo na aye afutuo ne akwankyere edi ama obi a wotie obanyi mante Shadrack mema wa ha eba SOMPA 106.5 FM so ewo mejo so ma na me pa cho bibia bokọ de oh Christian no ye pa ye de nyame ase ye da wasenso se na wagye atum se woni ye bekasa wa ahoma no so na ye tie wa brabom nkomo ewo medama se so se mo se me de me so makwese mo so na ngofo tie na ehye mo nkuran ye da ase ya ka kire me se wonsa ba ko atwa eyampa eba cho no kre ye wo na wonsa ba ko atwa oh David ye wo me na nyare ye wo na wonyare na wonsa ne mienu nyina wo ho na wonsa ne nyina wo ho na ba ne se na ya amputati wo nsa ye den na ye kotwa wo nsa yi ayo de ye sha se ni emri bim na leke sawosi akra ntina ensu eto ntina awuso mpepi nsu to aya na eba efiem ntina miyi gata na da menimunu ntino me de shavo ne ye no na ekopem face bi a mefa say hard face na epemye ba ninya problem wo epemye no me nsa na se me nsa mu ninya problem wo me nsa mu ma nhye entity ni ye me a me di fie me ti fie na me de rob ne painkillers e de chuchuchu sa ti edumre bi na fere na mintini pains ni bi nti ensa na de ho na me de call hospital ti me call na omo refer me call Kolebu ti me call no am ya the tests nyina na omo wo hwe nti ye me surgery no am call am book me for surgery no omo ko bue so answer no mu say adna be cancers nti na ejere option bi enu ambe nti me Kolebu twa kwan nti edu be na je say omo asan aka je no so omo ko break nti no omo refer me ko say meeting go dressing crew no polyclinic adno so say ebe sana deeper seriously nti finally no na say na minti mi ko smaller place in Congo nti no Kofodia Kofodia Central Hospital is in the hospital no ko ntia family na and sani de na say kra na say na say kra we ni vie nti ko to doctor bi na doctor ndi de bia mi boni dia mi sorry Dr. Amponsa no in charge Kofodia Central hospital on the surgeon department
a very good doctor, Papa, Dr. Mponsa, you will be out in Yankupo Shirano. Oh. And I call him and Tisman and the Casano. Papa and make a fire to me for the year in the San Tiana or Mucham. Son. Yes, and easy. Me a train teacher, but me ja at the Chireno, a kaka, me call the business. Indeed, Metiafe, and a mubu coming for a surgery, no more amputee, Mensano. Oh, me, mamma, you're in the back. At the condition I could do because you know, could do no. Now, just a way of SOMPA FM. Ye jaya wan shana atretre krana aba esro hono krampo. After events the diagnosis ya me kwaya test na ye no me say na de no the day me prayer no I don't na problem one na de na spread here na I localize. Okay. Engineers me tia say na omo amputate. But enya sam ketwa because wa we use say no e de ya de okoba o drive the drive fee I akraba half every 2 months they are me drive ba or bebe share me djuma wa I said all of a sudden we be losing me we nyina easy na onsa na eye bonkuma na ansa nifa na mudi yen no ye chae no na mensa nifa no nshiranga nyanko pon se me natural left. Oh. Yeah, that is advantage. The man who natural left. And see, me train says you see, Mr. Driving. The Shami every day, maintenance again also. You travel sound in drive. And see, Nassana, but be your hard money. And see, me friend and then me ba kunyago pardon me or baba na me friend on a mobile number so. Me baba na sada fi bi twa wonsa na say obebe fie na say obebe fie dia and the my twa obanya hwe cause na and say obefie a the way go for be reject no nti akola ne kan sa say me kire me nti me baba no titru no hye me ngran say menye nti me tia say na omoye insuranka rade within 1 month na ekuru no ewu actually mama a new life. Yeah. And so the same be ya obe manage won. But normally no me mo akra ya tie afutu se me do PCFM. PCFM me tie afutu se mo pa. Okay. Na ni ya odi ayen kan so mo se mo ka kan ni na go na shemi pen. Yeah. And the imagine say see idea say me condition too. Because the doctor Ambonsa or Kufudu catcher and say, Mamma Shenipa. I said, the Christo need the only Shenipa. No mission holding. Nammy imagine said, the message be as of from. And the Namene liver distributed in an egg more a class centra. In the Basano, the Kobe 1 year. Nammy me bomb, but Namisha M1 at the same train that the Dutch me said, meet me. Minimum said be a minya DB a best supporting me because we are the from the Amete Echo Accra in and out 20 Ghana to the same individual international as an PBB. Into Nepapano so bar a half war somewhere around 1923 into no more as a so into me decided say. And the member Nama Beshe say, meet me aye a fool ha said they are at least me be cool. Nothing me be ma and then at that me a bit me about me. I don't use it on Sabaco. See, we are not spending skin there. I saw we are send a hospital a cemetery. I spending skin my close me accounts, the cars to a missing my talk in Inti at the fair, the best say above Francis. Inti mene Obana Kai, Obana's also a nest, or Americano school or Feda, what way midwife in also school, while I was also American school, secondary school, Inti Nunes and Abrabono, and easy. Inti me buy
na me ba kakra me kuta no me de apafo be hyase ahyase kakra nti me ba na me be hwe na me so agya me nsa ba ko me so na me de support kakra na me makọ akra boso me dua na me nya kakra na masaba be hwe family ni mu epie be na 4 years a yetwa nsa Emfie 9 ye. Emfie 9 ye. Wow. Oramante we dey em say wahoma no mu etwitwi si kakra bi nka. Ye nkona me hwe. Emfie 9 ye. No. Kakra. Asan na wo kasa na mu ye okay yen san hwa de. Me musa question we na no ye na be mama hu no. Wo yire wo kansa wo baba. Wo baba no de wo hye wo nkran. Na bra wo yire wo bɔ na mane na wo yi na sutire se ye be twa won sa no so ofa ne sen. Also jitum so ne de oyedma hospital ade as nurse. Nti ono no ojitum ba wonu se nipa de ha kakra. Matthias. Ade as ha kakra that over the new option dia side na enya ba. Nti obetusu owu na obetusu se obebetina ase. Nti ono so no obeti ase nti SOMPA FM abrabono esase nti meko na maba ba enamfodie obi atwe no namfofo die se ozia no oba beye bega oba be sala de that was omo adwen so oba be sala de namfofo a first me gina me now so me boa omo obia atwe no obia atwe no ejize ono no ofise ofre na obeka de uhiska ba inshiranka awrade se na mbise obia kapre da fise ye twa mensa infietri menji kapre obia nchen da fo bibiada awrade na nkasanga adwuma na me ye no tonso guso entino me provide me at least me basic needs are me nyina minya onyame hyew enti namfofo de ebisa me ya hagen papa omo mbese ngran no omo wano mu gani oh but me tiu 56 FM enye na me tiu nka o fi na tiu nka papa eya me friend e fida dem if you did them, okay. If you did them, okay. What do you mean if you did them? If you did them, send you now, Mekano. And the number seven year Christoni. Yeah. No, and now Samuel Soprano, you're presiding header. Yeah, presiding header. The Apostolic Church Ghana. Okay. Na me presiding header. And you know, yeah, share ngofon go. Una fe di asema na fe na asema tu we. Agoto. We dey I say omoka che say Yesu Christ physician, save yourself. Eti let it say me jina. Nti me catchere me ho say me pese me na me pese me give up life. Aditia say mitimi yema me ho na be ma mani age wo abrabo mu no say mitimi ye. Yeah. Na dinjira amenya awodin fofora enti say na me nsani ni wo kra no ne bia na adwuma mitimi aye no kra no sisi a me nsa ba ko no adwuma me de ye no. Wow. Abusuan kra no eyo omo nwanwa adwuma omo nti ase so eyo omo nwanwa se won sa ba ko pe no kra se wo kra ye ha kra se bra na won sa na ye mienu no. Yes. Na afide abusuan fon so eni gise condition amu no bibia se na me nsa mienu se na me na fiction nti na atro ni manema abusuan hia na me ye still because na me natural left nti no se bi me di ni na me da so ye na me brother ni ba ko fence JK menu ono no owo ai anya Pentecost da JK menu ono so hye ni nkran say yaw me give up that
because minimum do it in into no go for sign on no to me for a shim grind. It means about to see I'm no king. To see I'm no king. I'm for the past 4 years. If you man may do ano. Me that radiance because one I say I mean you cry no and maybe 200. Wow. Mo go there so almost about me can say me can be out me can say 2.5 hectares which is about a stadium there say 2.5. So me can say no that a stadium there 2.5. Wow. Yeah. And I don't know, I see in Capone, Adam. Oh, yeah, Jalis, Afidua, Kakra, many are the expansion, and you did actually Adia support to Obano, wow. I've got university here, and in Adria me catch them into bars there. Obos and Crofokra, the me 18 Crofofo. Say, I shall brand you in the Sabako crash, Juma or Yena, Jumadin, Awoye. And Nina, I mean to me faster than that a rade, any Abusia, Mina, Busano support to me. Busano support to me. Because, Mamma, I mean about any easy. Enough from. Now one kasa wo show ho no take care of yourself no e bia wadware mu wadidie mu kwana wo ba eni kua ya wo ye won sa ba ko no sai na wutimi manage na ma wutimi ye comfortable semi wo no fie dia e bi de say NMC ade bia involve insane ni de a wutimi mfa won sa ba ko nya ni de ene de mintimi nye what you say na abia ogude kimede wonsa ba kwa ye de ene de making aye na oba no so de se me wakra de na ka yesi no adwuma ni ti no me bedi be na otwe ni wankra na me bedi be bo so mo de me ye fu no enti se me ofie de a oba ni bibia na me ba so a enema involve nsa ni no no so no me brothers no mo so no omo support me na ne maybe also was in Yankapon win what they say because Emribia Otimimmo Otimichira on Yemebia Okran won't be on say we are double we are not yes Sibia and the bar say Untimika Sibia will be see when Yamama what they say Matthias and you know this kind of board now or Mudifin man the German light in the you know board now or Mudifi and Yamano. Yeah, also more board the I know say me making me the cinema making the cinema making the cinema and then they better say maybe I'm no by the crown so by no making the channel in chicha it is so to say now me the my sense of board so making me chicha as making me actually because of me natural left you know making me actually making me I say at least name dia e fa me ho de making me na ade ba ko e de kakra wo phone mu say because of scarcity you know do one again so be what they say yes what do one again e be phone bi it say automated machines SOMPA FM yeah because of scarcity no phone you know to be into say manpower na nipa e yisu e de kakra sa the support. Farming is very, very expensive. Meaning about farming is very, very expensive. Very, very expensive. And so, so one can organize one what they. It for now, dear. Like I say, already making me. You know, maybe I make an say, no more. Or we did in our crown, celebrity. You take him up as this kind of no, both. Me chicken rubber service can and farmer say ube women now because of the condition and farmer because my young vision and farmer because my young margin my sister margin abo mitrimu pose abo mitrimu pose the per se metanasi and the per se metanasi
and the same me bobra dachi me nu a me ba no so obetimi enya dipede ahwe no nti me nu aba se obisa ahwe no nti me nu aba se obisa ne no bebi a yakokudu ni ye de nyankopon ase mfa ho ne challenge beto wo se de wo ka kire wade se wo ma wo nkwa na watimi ama wo nkwa ne se kura na adwuma na nyame de ahya wo nsa no kura obetimi aye ne ye fi se nyame nim se wo ma wo die na wo ma wo konkan a wo story be inspire nipa bebre nti wontimi ma wo mfe leader efi se onim se nipa bi hye opanyimpo watimi aye na onim se nipa bi hye opanyimpo watimi aye na me de me nsa me tuatua me na me tuatua me yedey ma me muso na menye bibi enti afi kra na nyame be use more pa fi se nyame wunya ska na ye bruzuwa ene ma wusu timi ye blessing edema nipadom ene nipa bebre nti ye da senansa na meja wa mo akono ma me musa wo se me ma wo akwanya o sha brabo ase ebesi wo mpanyi ibremu yi ni ato wo ne ne wafam nyina no ma me adesua num a wo de be ma oba na se be ma bi a wo tie ni titi wo babu no bia a wo tie wo na wo de be bo ne bra wo ankasa wo life lessons a wanya adesua wanya nka bi kra wo anka wonimu a enka you would have done things differently nka ba ye niema ekwansoronko so na se babu no bi tie wo a wo mistakes a waye ne waye ne yie de wanye ne yie ma me num 5 lessons na me fa ma matie fo na menya wo kwan de dikan na kachire etiefo ewo eyinse se o hwe oba ana o hwe wo ho ana o hwe wo yere a onso ya hwe wo ho bi le be ga ase Matias o hwe oba ya hwe wo ho bi o hwe wo yere onso hwe wo ho bi wo hwe oba o hwe wo yere onso hwe wo ho bi entina maba asisi ano me ba no me hwe no me so maba nso am so me ya de a me so ebeboa me kokora bomu yes de tosu ni enu hwe enamfo sem ye hwe enamfo sem ye hwe enamfo sem ye hwe enamfo sem ye because enye adamfo bia no ye adamfo a ukọ ha mu a obetumi aben eduma te se enoma se obo no na so odusu ya na se de na okwaja na gu so nti hwe enamfo sem ye de toso nyensa hwe unyame sum ye because me inspiration and answer me a year meaning no onyankopon am me ato no so na me dem ato no so ye say they can my year presiding for so many years and yet in the church than the apostolic church Ghana my year presiding that me onyankopon na pa because the two men no doctors no surprise almost say anti-man spreading na adeni localize na nyankopon me ni nti no nyankopon enso etikini de toso en9 pe bibi na ye pe adwuma bi ye if you say unnimu da isu bi yiri e wo kwan mu then isu bi yiri wo kwan mu no unnimu da isu bi yiri wo kwan mu tino pe bibi na ye ebi samre na o wanye mobo sa ankata ma me adwuma no anka ma mpebe bi a me di ti beto a enti ane anka me nza ba ho e ba be ti ma hwe ba ahihie ansa na masa ba twen edan am medemu wow na di chatro a me de be ma atiefo ni se yenyai die yeni na ye pretend se ye wo wunni ye denye skano ye betwe daache ho na ye de nyina ji ni sesia oni azase so ka odemu no it's more than 2 billion
enso asase to na ha obi dai no ha obi dai nti bo se sa nkrofo no ade de so ha goto a na fo bebre ye sha brabo ate no omo no ayu mu yi isi na ata go back to omunchi ono no went to me and survive weather no nti no yenja isa abraba ye pese ye na please obi ye na obi no abraba ye di please obi ye ma menhwe me ye ni ye hu se me no di so wa wonu me se wuni bi eso wo je dan metu sre de obedi kura den kapre kura ni ho eso ye ma menhwe adwuma wo ye jaw 500 so kuta 4,900 outside gentility home cry. That's right. Outside gentility. Sani mani nyina makan idea we are branch we are baba we ti asena wo kwa se when you say then wo nkwankwa bibie ni wo hyafe ni bibie ni wo hyafe ni bibia se ni aba betimi ahye bibia se foforo nese emfa ho ne wo mistakes a waye niam bia wo de sha yesi afufu from sha bibia se sha ase fa bibi sha wo de to abrabobone ne to twene to nsawe ne to twene to wi na wo hye ne wo esuma se no to twene enamfo sembone ne to twene to sane man nsa bibia to twene na sha ase foforo na sha ase foforo wo betimi ahye bibia me say say 4 years ni am course how yes 4 years ya wo dia koye kua yi enso ni say dakoro oba be sara mo mafu ai na wo dia ye etutisem because sister na mi no ono do nim this area enti ono de oni me okay nim this area say na anyete because ni aba abrabo no enye se ni hunu no that's o tana de ni hia chen ene ochina de ni hia chen ne ochina de no hia chen ne hia chen ne no afutusem kakra na me nuanu ma o tie me no eno no sigo yo na odo disania opani waye nhira ma ye pa se de wo kan no dako me ne Oheneyere ye beba wo fuom ho ni aba behwe nyame bie kwan a ni abehwe de nyame afa wo so aye wo story no eye nkran ebere bia wo be mane afa nkran no wo be abeduru ha na ya na waba na ya bonkomo wo studio ha na ai oba na ye din komo ha na inspire nipa bebre fi se wo story no ni kapapa onyame nhira wo Ramante Shadrack na eda nyame be makwan se asafo no de ebere ye twa wo nsa ba ko no de se wo ma anya nyimu ana wo ye nyimu kakra Omukwado muhiyanukura me district finance secretary. Wow. Me West Manya district finance secretary. Wow. Enti asoro ne de omukuta me mupa. Ye de nyame ase. Opani ye da ase nyame nhira ki se woni yakasa ye da ase. Ye tia busuafo nyina. So oduma o ye no so enkoso. Amen. Enkoso no nche nkrofo nkran e wo Jesus din. Amen. Amen. Ye da ase. Owura Shadrack Mante ena yete ne nka no. Wo bia osi su teacher ni ne nsam ye no nyina wo ho. Bibi to no ekowi ase nsese ye twa ne nsa no efa efiri ho ye twa ne nsa esu ene woda so bobra woda so gina na so de entia na bamu emu ni adesua wonya wa abrabo mu no ene wode aboa mobra sem ye obi as all my lessons makomakunum o se wo ye bema na wo hwa wo yire ene wo ma won so hwa wo hu bi lesson number 1 hwa wo yire o hwa no wo ma no hwa na mo won so hwa wo hu hu se da chi bi da wanim esese ne yemfa no se kan nsa ne mienu nyina na ye twa afiri ho a ede ye no wo ho ena wiase so bibia etimi se na wonan ye betimi atwa wonan enti se wo hwa wo yire na wo hwa wo ma wo nso hwa wo ho dwene wo da ache ho lesson number 1 ena lesson number 2 wo se hwanamfufuo yie nye nipa bia ne ne nante o Daddy Lumba nyame mfa ne krensi wo se ye ne wo sere kwa ne ye no wo
osi ye twa ne nsa ba ku firi na ne nam ofre obi akora obi amfa ya ne wo sere kwa wo ene na me ne me ba ohene yiri di kwamesi wo bra ne wa wabo ya ne wo sere kwa SOMPA FM siri ene di ene wo besere usa ya na ye wo se ese wo ye bibi impress obi wunyina na bo se obi amfa wo traction wo se na enti aseda bia no wo hwede wo ye ne wo bobra man krofo ba wunyina na wo se sankrofo na wo bobra ma obi akora nke obi amfa wo ho anopa no wo hye na AKOSUA NHYIRA APAM wawie okwa ne school fees ho owura dem anu oni refiw obedwene ne rent na dwen ne brabo da no so ana ne kuru ne yiri bi no afa ne obedwene won so wo shade ko please no but ne refiw hu ya efata wo afia wawie de onya ya anu no de onya ya ye fata wo no de onya ya wo kai ye fo wawie manshi bi pa wo dem but wakun ba na ade akoto manshi no omo ka wi hwe ni fie ni fa ni fie omu ye no nkwaje ya na numre bedidi ai ni refi akamfo manshi na wie no obadwini de afa na obadwini de obedie na numre edidi na meka se wu nkuko wa wuru nkuko wa wie obadwini na bra bo ho na mfofo nipa woni wo monam yie lesson number 2 no lesson number 3 wose unyame som wose nyanyame na no wo no nka ade na to no because a doctor for no kwa na ye omo nwa sa ade na ampro ni nyame a ode ne ho ato no so oso ne nyame nantie to so ne nyame nantie ne wa ho hie mu no usufra na waje usu o obi wo ha eniema mu aye de awie no ufre nyame wo ma na wunim no eniema ekoye ma no kai no o ka se kai wo bofo o mrante brim ansa na da boni na ba wo de sacrifice no sacrifice ya ma nyame ni fie de na wo ye wo ho e de na wo ye bo na djuma afi de o ho kire wo de wo ka se nyame wo ye obeke nko o ho wo kire wo de nyame mra na wo meboa wo de na wo ho odin no wo maburubrem nya na adidi boy bi achi do na adidi girl bi achi na ade wensa na ade hyi wi no nya na ade wo ho odin nyina etina ho ma pese minkum nya na ho akire wa afi na waba begina wo se erade hu mi mabo erade kai mi won kai wo se de na won fa kai wo but ono wo se nam se no ni nyame wo track record papa nti nyame gie no ebi anka be ye wo ese kura asen de ye no eno si pe bibi ye pe adwuma ya sesre ne akadworo no na fo adwuma nso serious na wi nyankopon firi ho a wonyame otosom yenu ye de wo ye adwuma tua wo ka wo ye nyame firi ho a wonyame otosom yenu eye de wo ye adwuma ma na bosome so o ka se de 1000 de 500 sa nipa no wonyame ye tosom yenu cause o ma wonsa ko wa no eni wadwuma ho agro wo ye adwuma manye se wo ye ma obi wo ye fa de twato okura manyene ne nko a wo instant gratification think about the future plan it for the future sie wo da ache ma wo ho hihye wo bra bo ma wo ho huni se da ache bi wo ho e twen wo ewu ani ewu wanya ebi abenya 120 years wo de ewu ani ewu nyu ba afede owu no ko so wo ma kaze obi ana be wuntem wanya obi o a wo benya 120 years o manyina anyini ko obi e bo ne bra ye tie nyina ya wawofo ya wofo we wo so bedroom rebi so ba ya wofo wo so ba ya oba tan a wade wo ho a wo ma de wo mo ho se de ye nyina hye brase na ye gya ye maame no mo ho se ye gya wo mo ho oyi ne ye gya wo mo ho ye man so be gya ye ho ti dachi no ene wa woti asel no mu ene di obesiesie di amount dachi no o se ne mi maame se me kwasra no akai ne ba ku bi ai bedroom rebi no man so be kai wo ba ku bi no kra wanyale a wonsi ho ne kai se me na wuye na me abayi waketwa na mu ye wiye na me maame kodase e wa sorry ti me kai na me was 12 years as na me me maame nchen sei ase mo kodase na wugina o maame nchen eyi ntoma na o hye no kwa wo nte ase de nti o hye black but de kan say so wona na ewu e na me gina na nchen e na yakodase wa sorry ya pre ya begina sorry yanim e na ya da nyame ase
Oheneyere 2015 na me so me share yintoma a me koda nyame ase a me baketwa no so gina me nkyɛn sei wo ko gina wo maame nkyɛn wa bla na wo da ase efa ne maame owu ya asafo no be na wo kwa gina wo so ba be gina wo nkyɛn me so me ba be gina me nkyɛn 2015 na me maame na wuo wow me maame ewu a me nso makɔ asɔre koda asɔre fo ase a me baketwa no so gina me nkyɛn sei te said the intina o gina me nkyɛn na me kaye Oheneyere o gina me nkyɛn na me kaye se prebi echemu na me maame me na wuyi maame e ba sori beda ase na me gina ne nkyɛn sa abayewa na wasɔ me nsa enne me so me maame ewu ma ba be gina ete bedrum rebi na me so me time so na me ba no nso okoda ase na ne ba gina ne nkyɛn eno ne friend life generation ye de benya 120 years amen as 120 years okra beba Oheneyere when you ma 120 years kra ba so obra beso na nyew na okay say o na anu ya na yesi ye be si 2000 mu na yesi wiase beda ne ato 25 years mai you na ye do 26 years 26 years ebo kese be free so okay mampani da ajekum kofo ekogina park so yesi wiase yesi ye reach 2000 pe ye do 2000 pe bibi be say dien obi ayem hyehye no Oheneyere 25 years ni o na nya na yi unua be ma oforian ponsa by the year 2020 yes se sumu katarias ya mesu ama wodo ye na kwa modo ye wanye nsu ama no osuma nyame Oheneyere ena 25 years ni o 26 years correct and you say 26 years mo mampani da akofo me kai kumase ye to aba na krom kumase ye di obi akura ntimi mpie ko second round no na obi ntimi mpie nkofo slow rollins ene wa ba wie ko Professor Mills aba Nana do aba Emma ayi John Dramani Mahama so be chef won so aba won so be ko wo kai say mampani dada there be current president kura na mampanyini dada nanado emre bi na ono ye campaign wiase pa papa mo wiase eketu o na his excellency John Dramani Mahama ye campaign na ne kasa ye mu no asa wo insinuate say toma babunu because ene ono so abo akora ni bi wo kwa akokora ni mu anu no toma babunu na akotoma onumafo a omukra bi ukra ho hene nchekra na wo mafirim ote wokra no oda afena on so na ekono to Oheneyere me kai no we ni life no eti ye chem na no na me kai Psalm 90 also onyankopon nipa te se flower anopa of flourish but enre nubre no aye dry job kran so kan ye aye dry enti wo flourishing season no men say no men say wo flourish because wo dry season bi ba wo chumu tai wo ho ofese dien wo skin de fese die wo bebo abrewa wo be ya kokora you can cheat nature untimi to ye babunu wasisu ye se wo ho ofe sabre no Oheneyere ye young people ne nim sisters na o me ye premafo wo kumase ene o mo da mpam ebi nso ko apremafo akokofo anu o mu die sikafo achie o mu pie ba na o mu tatai kumase apremai ene o ma na o mu tososo no kro ma nya sisiyare o mu tososo no se o ma nya sisiyare wo kwa yi na no aye bi ba ma me kokumase ma me ba kom se eh mami prema no nie wona na mre bi ne se odi obi kunu achi ne no di obi kunu achi ntina obi kunu no abaye akɔhan dan bi ama no nti papa no awie bia oba ho bedidi wɔtena akonya so wɔntimi nsɔre na 21st clinic kran na agye amanfo dodo anya dia nkane yɛ kasam kagye 21st dia nkasam ba Oheneyere ni abrabo no nti wo se kai wo bofo wo mranti brem sana da bone na ba papa no okenka na mini nyame a wo se nka bia bibi kura be fa metirim wo de hia damu no nkokora bom
but who say nyame so there was even in your old age I will be with you. Omani nyina akono. Oheneyere ye ma no kora fe kora na ye be fe obihye o. Ana dey say na me hu e kora no. Also wa wonta wa was enum. I num. What wa unum. Akosu eni. Na me adoma February omo kwa 19 years. Tie nche umbenya 20. Wow. Yaka ye old age ntini ye ni abire nyame bo bra. So be anyone in nyame business obokada nti we Mr. Mante de bia no bia no nyame business awo moka e na won so sa me nyame business me moka example ai ninya say ene say we nam ha we ko university we ko he efie what start ye empty but ye nyame nam nti ye ne no ye ko so you are for mo osi woni nyame nye business na nkora ne kwa obede osi woni nye business woni Oheneyere say woni nyame ye business a not only o career na wo ye nko a obesa ma wo ministry ebedru be na wonam ha na wo kasa wo ha na wo gina ha na wo ye na ne ma papa ode ma wo na experience wo se share ma mansan nyina antibi because woni na ye business wo de wa fa ne yemam wo sua ne yema etubo say in your old age na wo man ko afekra na wo tro books afekra na de wa kwakoto board so me se be ma me panyini bi wo da board be 5 so omuko meeting na pediem na mehia no ne di nkomo se akosua nyame achi de edo tesa no baptist ai o se nyame achi de edo o committee wo hanu akom in your old age na ne mani nyina obi anya ba bia gina ono so tene fie ne ho atono no na ono so ene nam oji ha no aji no afa driver no ati achi ne fun yi wo miamia so edru vacation na we si bra UK we si bra US we si yesei ubenya ka wo bofu wo mrante brem sabri a wo ho oden wodi wo ho odin nyina e ma wodi wo ho odin nyina e ma mema wodi wo ho odin nyina e ma weed bonsam tawa na ese ni padua no wodi wo ho odin nyina e ma nsanom na nsanom ade na be ye wo weed ne de na be ye wo o ma wodam wagire ne kwa wo ma bo se wagire na sase e twiste wogire kura nsisi so weyi e na wodi wo baburu ebrebe ma no in your youthful age kose tokrom na wachia na wo se wadwene ebe kakra wogire nsisi so afenwu ansa adwuma ne yayi wadi na anu ameye kasa ne ye mo guy bia ye hostu no so se ati akosua me hwe me hu se yam na me free no mabeduru he wo se madamfo bi na kasa me hyi bi keke na damfo na be jai onu moma ya addicted nti me ntwe ne ho mfiri ho na damfo na jai o bo ne bra wo se na me yire jaa me makọ ma ye basa adwuma ye yimadi because o betre adwuma nim ne ye se kwaji skabra kwa ska no kwa wonam ha no wonam adwene na sai no msa na wuntimi mpefo muso ebeyi wadi o kasa nyina sesa ebeyi wadi because o kasa nsisi so sei ti ebeyi wadi accountant obi aba ya account na onenam ayi receipt na nenam ayi payment na mix ne app ebeyi wadi wasel obabu no bremu no fam eni nyame business eni nyame nante Oheneyere o papa the story na shey enkran pa kakra obeka to so apam so trans na yefa bi nso so na afi ena de entimi fa etie fo ye de atu omufu mama kakra meka ne se ayibi wa o say true ability lies in the mind, the heart and the will to rise above challenges. Mami we asi we ma yaba no wo haw ne abenedie ne dos mo and we yada ne obehia bi in one way or the other. Yeah, ebetimi afa baabia and it can come at any particular point in time. Yes, no correct. Say wo childhood age yo, adolescent age, and now say we youthful age, say wo old age mo, ebetimi ahia wo baabia. Enti de American say wo ho a na wo boaboa wo de ama wo dachi. Wo dachi ne betimi aye say Oheneyere meti ase no maybe aye sorry ya me dachi no. Me sorry ya me dachi betimi aba me wie ye betimi aba wachina because accident betimi esi bonya me mpa ye so wo mo ye ho ban ya won na so betimi esi at any particular point in time nti no wo ho na waboaboa ho de ama wo dachi sa na fa wo ho bata wo nyankopon ho ye papa ma me na asemu a waka no ahye ye nkuna pi na ame ate ase se da bia ya na ye ka se disability is not inability no correct.
enti disable na ya ka say this two is able. Yes, onu so betimi aye. Wo so beti this is able. Nye disable. Enti wo betimi start life in a new way. Wo so kan say 4 years ni e na apam so wo share kua na se o. Yeah. And wo so wo betimi wo de hye bibia se. O say 4 years be hwe. Na fuo no. Koko. Or see a chance stadium. 200 plan Coco for Upon winning stadium. Stadium. Sports stadium. Sports stadium. Any fan. That's right. Sports stadium. Any fan. Okay, can see any. 4 years. Into a buy and one said, or the back or the bay. Na mami ako deɛ ɛsa hye yɛn enkuna na sɛ ɛsa hye kina wo mu ne sɛ okwa amane bi mu a abrabɔ ne mpem ye yakopon ye wode wo fa amanem se be ya wo mpon no wadweada e wo ne ma bi opportunity be kenya wo dosu bi e wo se wankasa na bie di am already wankasa abekwa akopem ne keke no yakopon share the challenges ne ba ansa na bie wani wo ho ti sometimes ye fa amanem a ya na ya adwen ne ye nyansa na ya na bia eti de besi wo abrabɔ bia ye mpene so e ma yakopon na ne pe enye ho na yenye adwumaden fampai bonka ho maame bibia ni ho aka echi no matter the situation awura mu sesia no echi na bi beba ebe ye flourishing e de ama wa ebe ye anigye ebe ye glory so e de ama wonte no yenhwe empepe so challenges bi a ye face me nim de obi a wo tie yen ne de a wo mu se wo de na kwa ye te sa bewuo se ya wade sem se ye de ben se ye de ben si atwa won sa na si atwa won nan abrabɔ no enkwa wieye yakopɔ pese odo fa kwa foforo bi so nte no ye mo mpa ne afia homata awrado na ye nhye ye wonkunan se enka eche wieye ni nyamaye bibia betimi akoso ye dia ma me das apam kakra ye wura mante Shadrach dia todwai e wa maya disua bebre minim de owu be ye free mu a wo be comment wo kan bibi fa wa wo shawo yere no ye be menti wo ka from bema perspective shawo yere shawo maba ho so shawo o san kan san namfofuo hwamo hweye ne wo se ye twa ne nsa ba akora damfo ba kokore ne wa ofre na wafa omudwin so obesese ni ska wo ka bibi se wunyame nso fa ne serious if is a baby dream be na aka wo ne wunyame o here yere aka wo ne wunyame o na san nyame na aka wo ne sei aka wo ne no sei de na wa ya ma na kai wo oba bi ana wo ware ya na wo ma 10 years o here na wo ma o tam ne tight card o se rade kai me medi no krama matemata inti ne kai me no wa pam e wo sika bia to me nsema me yibi di bo wadwuma sika bia to me nsema me yibi di bo wadwuma enti kai me ne wa pam me wo afekura nu no wo fa ne ho fa wo track record be na ne nyame wo e dey sacrifice na o make am awrade abeka Hezekiel o ka kire wade kai Hezekiah o ka se kai wo dani ne hwe ban masom wo me maburubrem no kre me de me won pa for ya ma nti na wo se me ba be wu me nche beja pade asoma o ka se me de 15 years after wo die na obetimi aka kire awrade se wo ye ma nti won kai wo e die na wo betimi agina so aka de obeka ne se awrade hu me mobo nso hwe wanim kra na ho ye na hi awrade kai mi ko bibia ni ho o so me ya obo kai mi o hwe wanim so o kai wa bi onim mo se ne ba awrade meburu breso meburu bo abrabobɔ ne mamobi no kre me live chase life de mabra bottle ho ma kofo ne ma deda kofo ne meme deda ma anya bi eti enne se ma wie school na me padwuma na me nya bi awrade bi kwan ma me na you will see no kre won ne refi sacrifice bi ene ho be makia ma awrade ne re be fi da nipa ne yewure fi ade he obetimi ehia ba ma bi apam na ade hu sika nyina ma na di obetimi enya sika no won kai obetimi ehia wo ba bi na ade hu sika nyina ma na di wo ho kire wo obejaawo ampa obetimi enya namfofuo bi you will go any extent for them obeye bibia mo mo wa ho ye wo ba fra wo mo bi ampa no kre eti when are we living for eno e kwa so ye say whose approval are you living for why approval nyame anansa hwan and are we living for nyame wakoshi be young girl wasi so wa sorry be ma bia ba wasi chinchina to nyame chine na fa na di na chi na wo to achene say akosi ese enemre mu de omoba no anye ne sa ono
afa one such side chick ba ku nie side chick me ensa nie when na wo sacrifice unyame man afa wi na erade humabo erade mikuno no nyame hwew ese wo kunu wo baaye wo to me twene na afa no ntifa jaja so no krapa ya no humobro wo ya fela akasa ho anu wa bia wi nemo kakra de be ko wani ende se tie bia kakra de kakra be ko wani ne abegunu betwa ene o ka adwumaden se yiro hu ye adwuma ena o ka bibi nso se ya no adwene daache na manyine nne kakra wo de be ka ho ne ye de awi mame medim ye nupe na e ka ho se de wo ka ne nyina no de de ne se wo nyinyame amfirim no kre enti twero ne se enti munsiesie mu hunsie na wonim donko a afie wura ne beba wie enti fie wura mra no na wakonta te sen ye eho ne hia pa na wosan ka se wosoro boa de eboa no ho enti emfa ho eno omo se ni bible mu wosoro boa de eboa no ho ai omo se ni ya ni eka omo se wosoro boa de eboa no ho ne sa eni bible mu ye na nanu mo kan na de na nanu mo kan ye nyina so nyame hira so enti bra wo de hu ne se bibia to ene de hwi ni ho no papa se de ya na ye na hi kura na obi a wo sra de ubetime de wabra ba na ye bibi na no hwe blind Moses ye beka se nka nani no wo hu hwe nse wie no watwere homa enti sa bre no se wo ye se wo ye biribi bra wo ahu ye hia mu a eno na afoforo zu hu mobo no wo mobo awo enti osoro boa de oboa no ho no eho de piefiri tiawa wo wie Ohene enti ene ye beda ye tiefo ase ene opanyi wa ye nhira de amaye pa amaye nya adesua ye betime ede aboye bra na bibia akoso ochina de ya hwe people's pleasing mama because o ka ho asem wachina kura ye be fa na asem na na ye bie course na ya okay na ma bobo ho mate mu bie ne like lessons num no de ma ye na ma bobo so na ampa etiefo enti etiefo e de achina nyame ya domo a achina ya modia mo ne Ohene yere dia na ma babam eti edi si ha na ya de etiefo asese wo mo ne ye call na krana na wo nkoso ya entie SOMPA 106.5 FM akra yes sorry sui na for God and come to Jumedie no Professor Kobla Bochi na ono nso so ede de aka no aba owie ye no a na afi nso so ye de hot bite kase bo no 5:30 na ye de aba som hot bite wie ya na ye de third service Jumedie no Prophet Mango Day aba bo na ye na sidan so ede de aka nyina nso ato so ye frem yakosu agoabo jubetimi afrem yakosu nhira Ohene yere aberewatia ye te nka na apam dada wo guesting na ye social media platform no hwe akire na fia ye say na your birthday and one can say sir official po any better say na me wish you happy birthday na we dey birthday day special day I want I me mama ba oba pa akwaba o me proud say na nefia duku force and na nefia duku force say na your birthday it for birthday message be my idea na wo dey ma ye tiefo mu tie na your birthday yi babunu bi a wo tie wo no e dey asem na wo be ka kire no me ka hwe omuni na se mo fa omunya mesum yeah because one nyame nanti a wo moka and then one thing I've learned from you mommy and I'm also telling them say one nyame nanti a wo moka eti omuni nyame nanti se babunu ya mo official panso yes nyame nhira ma wo say nyame mfa wana mo nsisiye na wonyi free nsohwem na wonya wakoma so ade nyina ama wo na ma wani nye danchi wo ma okunu papa obedo wo nyame so ye be makwakwashi akwa bia nani na ho bia wo mpa bra bia abo e de empire se nyame ma obe ma nani da ho a obedo wo yie na obekroko wan mo asa be nyame mo ye be ma obetwe free nyame ho eti happy birthday to you. Thank you efia ena ye china na efia said o si jinso wana empeni ye ai unya dia na dia ti agro sister nya dia na dia agro e dia agro apam trendy wo eva weni ana aha afedia SOMPA no trendy o no SOMPA is trending and trending trendy papa edino ko edini dia ko ye mrantie hene usu dini ko ye declare say SOMPA is no more a new station enye new kra
because owura mu se si an na bebe ya haja bebra to owura baby kura sia da wono ayasem haja bebra to agu ai eno ano Sompa FM Sompa FM ye tie sompa ye nyina ye dey ye nyina ye tie sompa ye nyina ye dey ye nyina ye tie sompa sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy Endpoint homeopathic clinic Ghana had the obi anim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathic clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby na ajuju na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathic clinic